Mo CSF no CSF group me ne ben mo share problem no wa create CSF wa ade no de me be ka ho wonim say ye nim ne ye ben mo share nim say ba wo hu se bia me start say me kan sem na se bia me expose no eno me anopa me sheda ka se me mo obi adin na mo nipa na mfiri nipa mu mna bontene enne chese ne mfumso bia wo ye no wage atum me a me ba bontene meta na kwa na nipa bi kura suro me ko hu pike no ne kwa me mike no no ena wo mo ye se eni me ya me ye ne last year no o mo be visit me asa nim gu asa bebe na di gu mo ne ade ade no but me oh they are giving me the benefit of my apology no rest ebi a wona wa adwinya ma wo so a me ma wo hint kakra me ma wo clue kakra se brabonten ne fa chew pa bi ebra ma mo wodi o na no pay off me na ga ya hanom dia fe na dia chekra atiase what from me be 1 hour ago obu afu na de na me pese me say business ave do hu so the bible ni business bible enya no ye di business who ka kire se asofo ni di wo musika no wo nso enya na wa start di CSF wo no hutika no sister bi o land ya ofre se wo mfasi camera yi ba ku bi nso wo New York ha wo frefre wo mo so wo mfasi camera yi. Yo viewers, this is your girl AC_Gagai1. Keep watching Poleeno Multimedia. So we entertainment papa etie. Now we movie papa share. So we area senior air costo. Se say what I say ade na air costo no what I say asha. Poleeno Multimedia. Yes, silly. Malaika is the name. Keep watching Poleeno Multimedia because oye. Obey apology. Emma Ghana for what you say? Any pa ma from wo no. Minim sa eboni papa ma from no. There was this one of my friends be post in a picture. Gave you of Virginia or post in a picture. And I wish papa no happy birthday. And I me who or target papa na me who papa ni di me ko send a request, friend request. Oh Facebook na me message ni say Starboy na te say wan kasa be komi say na ebufu ewu. Eni ema bia me ye ya menim sa nkoye ne me pa ho chew. E na won so ben mo hye nso ka ho. Me busa o question say Bible no enya. Ade na sofo ni de Bible ni bia ya kwankyere for so long. What you say? Bible no asofo the Bible no ya yenyim asofo a omo ye asofo papa wo Ghana. Omo na Bible no so ya kwankyere. Ebi me kire mo kwa say ya ma mpanyimfo kura ni koduru parliament ya. Omo suasuade aduru achi no. Omo the Bible no na so in to take over our country Ghana. What you say? By any you say the Bible ne be sori atia sofo keke ne agi edin. Na me kire wo say mimi ginemu aye debate ama Kristo ni sofo a. Wo ben mo hye wo se Bible no kura nye ntime kura me ne won ko Bible no because Bible no eye oma dwimu da ho na bete Bible no se. Ba me nimisa wa hyeda, wonim ne me wo Bible no mba wa hyeda. Sika kakra wo benya ni YouTube. Ene akwanya obenya no ene o visa bia wo pede to kwan ewo na onkofa ubeye CSF yi ese wanya visa wutime de ko Philippines si ubeye CSF no unya visa wutime de ko Philippines unni visa wutime de to kwan what you say my CSF won ntia se wo de wo mo hu didi na opa wo mo chew ena me kan wo be frema no pe obu afu anu se me mantimi ana me ma ne ha mantimi an record no yintra what you say wo frema ya obu afu a wo che me se wo no odin no me pese wo hu se movement me na me shase me na me shase de me si jack asofu bi a yedi o matem ne ade ma se moa me na me ye dirty job ni nyina obadu ko bi ya okot na wo usu be mpa ya okot we ya okot no na ama wo nso kwan ama because empanyimfo se eduama ne ho kwan na wo edori mu what you say eduama nti sofo no e ma ne ho kwan kakra bi na nipa ye de ya obe mistake na me de say mistake na mama na ye kakraka na me twa ho pictures na video so trende na wo so anya kwan de wo message na musuma se Bible ne moa wo muntuo mu na Bible ne moa na de na wo so say time e ka Bible no ho asem o ben mo hye wo se Bible no enye eni ade na me se brabonten ba apologize nya sa me expose mo secret Bible no nya na ade na wo so waste time e de ka Bible no ho asem yenim se Bible ya nya e bola ade na da bia wo gina na Bible no e na ye na beja na wo ni ukura utime kan de tu ho se wo ni Bible book wa enye
ade na wo boast to ho se wonim Bible nim se Bible no ye book bi a enya ade na wo di boast to ho na wani agye se wonim Bible nim ade a enya no hwan na etime de hoho ne ho se wonimu what you say menu no o common sense no ade be no watim dia ma Ghana apart from say wo brag da bia bragging na brag de na wo ye no de na wo ye no ade be no watim dia ya ma Ghana physically who as a common sense family member or phone kura say ya wontimi repair me na me ka kire o common sense ya da wotim no o phone kura say ya wontimi repair o phone man microphone ntia say wo de wo hu didi na ebire bia so a me na me start movement no me se pa wo mo chew wo se so fu bia ma me bribe na me so fu be na betimi atua me bribe me won me live my life papa bi o maza da be me na start movement no da be na my teachings aka kire Ghana for say omo mfa sika mra na me kwa me ada me pentoboa e dia ye bibi me hia obi asika ba wo na aka chem say ese nkrofo na doso ento ese no nkrofo no obi agye watum enti ene won so be fa ho adidi kakra wan ka so be fa omo ho de adidi me menin bere me yedin menin ni problem bi CSF group bia me wom mo CSF no mini ho mo CSF no CSF group mini bere mo share problem no wa create CSF a ade no de me be ka ho CSF group bia mo create bia me nka ho me no CSF group bia me no ba bi wom me nka ho ba ko ya mo create in last month mo mfa man nka ho wonim say nim ne ye bere mo share nim say ba wo hu se bia me start say me kan sem na se bia me expose no eno me anope me sheda ka se me mu obi adin na mo nipa na mfiri nipa mu mra bontene enne chese ne mfumso bia wo ye no wage atum me a me ba bontene me na kwa na nipa bi kura suro me ko hu pike no ne kwa me mike no no ena wo mo ye se eni me ya me ye ne last year no o mo be visit me asa nim gu asa bebiri na mdi gu om ne ade no but me they are giving me the benefit of my apology no rest what you say me na me firi me pem ka say ne ma bia ma ye no ehu ihia bi onya de amaye ntime me pese e bia wo na wa adwinya ma wo so a me ma wo hint kakra me ma wo kliu kakra say brabonten ne fa chew pa bi ebra ma mo wodin o na no pe ofre me na ga ya hanom de afa na de ache kra what you say what from me be 1 hour ago obu afu na de na me pese me say business ave do hu say the Bible ni business Bible enya no ye di business u ka kire say asofo ni di wo musika no u so enya na wa start di CSF wo no hutika no sister bi o land ya ofre say wo mfa sika mra yi ba ku bi nso wo ni York ha wo frefre wo mo so wo mfa sika mra yi u di sika na ya kwankire wo de koma asofo gran ka asofo ne de ya kwankire ma no u be no mo sha kwankire be na wo ye we are Ghana na ukofa Alliance Global ukofa haban bi free broni kro na wosi broni the Bible e ba be kunye no me ka chem say Christopher so ne nkan Bible no so mo kan ni ya nkan ensase ben mo hye kura timi wi ni debate eni pa ne onye Bible enti ye ko debate kura Bible ni ye nkom ye de was ne common sense ni wo no eno an ye nso ye de ye debate no ne common sense se Bible ni broni na de Bible ni fra bruchiri ebe ha ye ebe dada ye broni nso de car by ade na ber mo hye etwika e o Ghana ene ye won car na monye ne wonante fo mo Ghana se Bible ne ba be kunyan a ene ye car no nso etime bi se bia ye kwa konya accident ama na wu enti ene mom ye mpake car no nso be ko car no nso ye broni dia wo sha gens wo ben mo hye wo nsha gens Ghana ye gens ne free hena eba mama ye nka no kre oh ubetu kwa kwa Philippines kwa kwaje Alliance Global o fro aeroplane na ade ko Philippines o fro aeroplane na kon aeroplane no e Ghana ni na enya broni na ye aeroplane atsem na ade ko Philippines mama yenka no kre me no me ma modi me se bra friwa upem se bia ansa me sha se kwa na Ghana fo ni bi nim se bia menye serious free upem ne bia untimi kra nko straight ya anim guase enti no wo de starting kakra ye be sha ma na message na dru fa na nkrofo age watum se e de be ntina untimi nka nkremofo ase musuro se nkremofo de obi be twa uti o Ghana ho enti u pese me attack yi mamwa na ma wo vim na won so atimi dia prosper CSF what you say akoye wa ba kukra ba friend evangelist ba ku bi so evangelist na ya preko yeah evangelist na ya preko so comment ya there is not part to say he just wasting time also
o nana ya preko enye miminti na wonso kreti wonso din evangelist ohun se me evangelist bia matani atia Christopher enti wonso ya wondin evangelist evangelist nana ya preko no wo ye see yourself ne unum wi wo ye see yourself ne no unum wi wotimi be no wi nyina wo Facebook unum wi ben mo shede mo hu didi na me kwa me ade me ka no kura se me de me se me de masachra me pa chew obi amaye ne boni bia ni pa bia me pa ne chew omo amadada me nua bi na draw my attention say ade wa pa asante hene chew na wa pa nyankopon Yesu so che na mso o asewa me nua ne ka ne nyansa wo what you say na me yes into through that apology and then things were coming out. Now frame on a pair of bull foot says me say business say when you see yourself one car sika wa je on crofo ho pay di Ghana ka no mo nkantra because omunim so omunim nyansa ba wo treke wo mo no ama wo ma ya jimifo enti omu ntimi me complain because nipa no so common sense dada enti ne common sense chairman no ebiti na jini hu skadia adenti na so obegina bontene ka kwa na cheso no kwa na ebe hu so no kwa wajimi enti sibia wusi twa wo mo je wo hu ska na ehye wo mo hu ntima bontene siyasefo wadada o ma je wo hu sika nyina no ehye wo hu ntima me ka na bontene nya ve na be fra me fon so abrage me menye sofu bia hu ska o ba me sa me ka che o se me ni wo ye debate ya ma kristonia me nko bible ni because bible no ya kristofo eni di o bible ti se o mo de bible no e boabrabo konkron what you say a kristofo na wi because obi a ono obi a wonim oti ni fie wona wonim ni fie amamre kristo ni bia bible no ekuta no wonna ni how to use the bible wo se wonye bible ni enti you are always looking for fault. What you say you are always looking for fault in the Bible. That is the agenda that we started. That time na boys bi o Italy fo bi na support me me yes agenda no. Me ya no ma share na me ni age. No ma na me hu say trend. E na wo hu say that must start a trend. Na matake sofu bia, matake Duncan Williams, me do mo ring no. Me ya na me share that creative website. E na me do mo ring no so be mpa mu nyina be message ni be tene wo Ghana ni ade. Ya di eche suma se ni creative ni ma. Me hu say sa ade ma na hu hia. Enwa me ni wo so be mpeka sai. Me ka sanka bra sankofa radio na wonso kura be shedo kakra na be hesumase na bia wo betimi kura comment se bia wono ho e na ase wo de ma waye busy uhu se eni me bobo bande waye busy wo e frɛ wo sanka ye disika bi to account mo fra brochi na me ye CSF member dia eni anka ba ka chem se wo nyanye busy mata mo me anka no kura CSF no se wo common sense e de be no watim dia ma Ghana enya bragging keke na wo brage da bia de dia no watim aye wo dia gene phone na se no so betimi a repair ne phone no a je ben mo she phone na se no so betimi a repair this also me share ni debate ya metimi a gene phone dia show na wa repair me ahwe o phone a use no ho na ye phone bre o Ghana se broni de bible ne ba be kum Ghana fo a ada na broni ye phone bre wo waje phone na wade phone na kura Adena broni de phone bre won waje phone de phone ata wa so hello yes phone no pe won me de kasa so enye broni na ye de bre o Ghana se broni ka broni ne ye no kure se broni de bible na ba be kun ya adena broni etime de phone ebre won na waje phone no de ye call ena me kwa me ada me kana friend so bo me se o business say maza u kura be mo she na usro so be di because him say Jesus di no ye powerful usro me na me ka kire o say me de me deal o court kakra nti sometime no metimi attack Jesus and aka say ne me attack ya be man crofo say di no kura tumi bi anim na wo na sofo bi nso ne ye ka ho what you say o ka tem say me attack Jesus mawa e be ma wo platform a watimi a trend because Ghana fo bebre so Jesus and na me ye calculation bi ni ade na me de pictures ni gula so pictures no me ade enti na wo create common sense bi na wo de maka ho me share message bi ama ne ko group bi aso ma wo nso nya bi na wo de aye business na wo se asofo ne je tight di no wo sika wo je na nche tight wo frɛ me a wo fa wo je mata me ana nsi nipa bebre amefom wo mo no me po mo chew but eni me bia wo nso wo ye na ma modin ba wo frɛ ma no pa na wo be didi aten wo yesa adai hwɛ Ghana for ma money na akwa no wo criminal yete Ghana me kwa me sheda ma mo hente se ye wo haban bebre wo Ghana
ya Ghana de anim say vegetation ho na nipa bi ono so o common sense mitime science ahaban we say hu tu kwan wo de momo no osan de mo je visa wo oya gudu one was say yes this is CSF chairman or kan brofo ne ma ne visa ene wo san de visa ne ko Philippines e ko je ahaban bre mo say wo de ba be samo yade wo de mo na wo de mo ko je visa wo wo de mo hu no wo de mo didie what you say me kan no kra kire wo me ade a me nya bio na me nya bio entimi nua bi a me nso me bo ne didi mde ne ko ho no ense se me twen mo no to da Ghana for sa enti ense se me kofi adoma kra ka sa o kan burugbe ka se wo amabonten ama me start apology a wo osu bempa woni na temda ho na ma wo kwa se di na usro osu bempa uko gina mesra busuafo mo frɛ me no monye study uko gina osu bempa Sunday mu ka kire a Sunday mu ofo nyina se ebire bi atwa na wo yare na uko problem bi mu ampon anwum bi na so utie ya a save your life ampon no hwana ma ni tumi ma ne boss enye Jesus na power ampon ebo anwum bi a wo se wo kogina wo su bempa so ndem kodi adanse se sa anwum ne boa wo mankrofo nti ase se entokwa amene wo kun ni nyina no for so many years no na plan work me se me nya bio ntime yes ana se me hu se mo ayedin no boys ya wosi wo mun save sika no we ma boys no o mo lose leadership ten campaign-fo bia na sa asofo bia o munim nyansa betu sa nkrofo no fo ama o matimi anya direction in life ama o mabrabo no atimi akwani mu no we ma boys be brabo sai wakra boys ni no mu wi abrabo basa ene ntokwa basa ekoso nyina no wo be ne mo hye wo nka ho bi o Ghana ho afa na be frema be di matem maza woni muntra na mo pe ntimi ntwa metimi atwa squad ya man wakra ma abe mobo me na me capture woni boy me ko Kumasi high school woni boy se cheme metimi atwa squad ya man me na me capture yes enko asem sa de ni twen o bu afu se me se brabo ntene be start apology na capture Ghana fo se wo nso se na wo ye ndi ni me se me de me ye Ghana bonsam because me de matake sofo ni nyina bi ntimi ma apology ndi doso ba wo de ndi because me na me ye dirty job ni nyina ma wo me na me ye the CSF wo am wa nyina no won na di kan start di Jesus yatem won na di kan start di Jesus yatem ma mo fem na mo nyina mu suro Jesus mu peni pa bi ama na ye dirty job no na akoa no so de mu ye business wo de mu ye business what make us say be TV station be radio station wo fregi mu hu ska nyene enso de be na watimi abie masa me ka no kura na akire masa ni matem wo anu wode asofo na bia o mu nsua bible no o mo na wanu wode wo mo so nyamia because me kwa me de me na me kire how to wo saa wo trek me na me kire wo anti asofo na wo utimi ye dedede wo me nyamia what you say pesa me pesa o bible ntini free upim be ma ma odin o ya mama odin pesa ofiri upem babonten na wa beka kire o se o utimi kogina wo su bempa Sunday mu koka se ampon nwum bi na boa wo ampon no eye bonsam na boa no ma ne boa sa nwum no enye bible no wode boa sa nwum na wo su tie ya e save your life na fe wo me ka no kra wo ba utu ubenu ho na wanim guase no wa start ya pa cha because nim some wo Ghana and do so say bia boys na oje o music na bia o mbeto ache wa kra wo be mobo o srosa boys ne to chena obaye mobo what you say na fe na me na wode wanim guase me na wode bebra so sa na tie me free kofi say wanya ready to apologize ya me free program so because eno me hu poster don say within 1 week ni ma free wa o mfa ko no me kika cho say brebi adura say ya apology na ye di ye 2 ye e free o koma fra ko ya ko mfa ko nti enu awia na me nya no na me se me nua ye program bi o san kofa radio na sofo no nkrofo bi e di o matem me ni o matem anka wonya sa platform because ma ni pa bi won so Ghana fo no omu ready for pa they fear the men of God in Ghana but me started take wo mo na me de occult take wo mo no e na bo kwan to ho ma wo ben mo hye wo prosper e na wo ye say ne wo di ye business wo ya anya sa wo di business wo so wo di wo mi asore wa asore kro no ene wo si mobile money ho ntinya fe na ko bia utimi no obi di nkomo na ado no fa no kakra bia na wo twa kakra to akansum
Woje MoneyGram na you want to say Western Union I would tell mobile money no. Asofo omo bie asori kra wo Ghana no. Omo nye se sika no. Sika udi no moment sika udi no CSF one. Obi kra CSF one bi content say ade. Ye nim say di una wo start say movement yi. Ba unkan sem bi nkyira ye say wo gi sika firi obi a hoda. Na ade nti na ade ben mo hye no kro no say asofo no edi ye sika no. Ono nso wa start gi ye hu sika. One say CSF one bi adwa. O mistake am mo ma san to ache wakra ho. Me na me ka kire obe mo borof. Wano odnya. Me high school ni abranti untimi wano odnya untimi nkanta me na me ka kire. Yeah, so when your Bible ni na so say Bible no nya. Ade na utimi de kan di tu hu so your Bible si euro mercy. Me your Bible si euro mercy. Utimi di tu hu so your Bible mu si euro mercy. Ade enye na eye tantan na bruni de ba be kun. Ade na wodi tu hu so woni Bible nim. Ade na wodi tu hu. Ade na wo say wo bre wo Bible no ho. Esenka wodi wo betri no ho den adwuma no. Da bia 24/7 na Bible na Bible na 24/7 Bible nkwa wata na wo kan. 24/7 Bible nkwa ho asem na wo kan. Say Bible no nya, why do you waste your time on the Bible? Man krofo ni nsia Bible ni ye no omo nso no, omo mfa ni die mu omo asofo. Why? Usra sofo no, timi mi didi omo atema na bo kwan ato, man timi ani di sofo bi atema. Ayese ye bobo no, you players bi omo ye dirty job. Na nkrofo bi nso she go no. What you say? Ba omo nyina ye teamwork. Omo nyina ye teamwork. Teamwork na bo am team bitimi win match. Obi ye dirty job, obi ye goalkeeper, obi our agenda will play. Eba man nkofo nte ye business na wo ye business. Wo ben mo hye woni ani, woni tumi bia. Bible no kra wo kan woni mu. Na emom de bia wo pe weak points ye Bible no mu. Bible no aye in such a way say wo pese wo twa ntro kra. Na wo peke Bible verse miensa bi ka ho a. Wo benya ni pa bia obedi a kire. What you say? And now send the sika sembem say asofo bi gye ne huska. Asofo bi gye ne huska ntina ne say obre ne ho ase a na wo betie wa asem na wo de wo betimi abo na mana save huska. CSF ni be na etimi save huska timi abede mansions e wo Ghana te say despite. CSF ni be na etimi abede factories e wo Ghana. Sika na mu save ye na wai. Mu save na ben mo hye na asan create topic bi say wo hia sika de aye project na wa gye sika na di. Mu save a na wadi ade bia ba se ya nyeje ntoboa na wagi sika na di. What you say? We start movement on talk we na came or the rounds. Udi na chi woka mona na wabontene ba kire mo mpadwuma mo se ma hu common sense no e de bia na mo de mo common sense na yama Ghana na me ka je nse common abire kire wo common sense abire kire ntimi nya ka abire kire wo common sense wotimi hunu se su odwane otimi abire kire wo common sense ba abire kire o twika o kanamaya emo nyina wo common sense. But in this life the difference between yeye ni padasani me ka secret ba kwa kire o. The difference between yeye ni padasani ayeti asase so ene emo no ne se yeye de ani die emanyame yesum nyame ena me powerful we da nyame som ni pa o te sa boa. Whether you just see yourself for much muti ho ya basa akwa bi evangel ba woni wanu mu wi saa hwede wani moye wanim say broni ba wani moye say ayi kafrecho broni ba bi ayi frɛ no kafrecho asen wanim say fecho wanu mu wi besika na mu say wonya wi na mode nom enya wi na mode nom. The difference between ye ni padasani ene moa ene say yen yesum nyame ye de ani die ma nyame yenim say nyame bi wo ho ye de ani die ma no ba emoa omunim saa. The entire ye prosper, ye niema ye build it down, na ye kura ne san serve mo no. Ye ma won baby da. Because ye nim nyame. And ma ye a little bit ahead of them. But e kan mo no kwa e ka common sense dia. Anke bi da bre chiretrim. E ka common sense ya. Aboa Bible na kan kire say okwadwefo contact ya nchensuana akwa ne hu nyansa. Na chesa aboa no so common sense. But entatia ensuo to ebi kono. Ba mi ni pada se ni nsuo ntimi because enam se me di me ho atu nyame bi so na metimi enya nyansa in some level ntino metimi ye ne mama me ho ba aboa eni saa akande no. What is aboa oni saa akande no ye wo aboa no enne ye obesore anante ba ni pada se ni ye wo ne na wo nante but eni pa na ase o mre no enam eniema bi a ye enim
any nyamibia ye de ho ato no so or guardian or we could go to the industries all the top designers omun de ho ato nyame so me na me ka kire what engineers entrance or CBBA se ba bubroni na corporate ba na we na de na ye kofa din Jesus free yi eni nyina story e create keke u baby ay kofa Italy ho akoda magana fo mo Italy nchire baby asa akoda eya na edi bia ye games keke na edi bia ya gro na nkrofo bi nso eye da ya obenya nipa Ghana ne se u jimi ede ya benya nipa bia momadi akiri why maza enti medidi matem na obu ofu na oda na kire me so ye smart na ni me se smart de oye ba oye smart ya me onye smart ncheme because me na me kire wo hawa ubesi afa so prosper eye de na misbel dwane ye eye de na misbel one misbel nya beef eye de na misbel nya misbel num na de wo ba ye upe obi ya no odo beba out enya misbel num ne kobolo num na ko hom num do ba eye de na misbel edwane ye because won so obese because wo de be business ubese ni din enti ba apologize media me ka no kura kire wo ne ja rough no why woni ya bible no woni bible bia maza asofo no mo nkan bible ntia asofo no nkan bible obi a wonye bible ni kura nkan ne wonye bible hu debate obi a wonye me ya santene me se minima santefo amamre menyini ti me kwa santefo fie ko ni kwa se mama konya what because de ya hwekura me se ho ntie mama konya bible no se wonyini nti ye de na wo si time ho sa wo se bible no nye why you wasting time ade na wo san de bible na ye business what is na munwe mama mo adwene na why broni na de bible ba be se wo no broni ye card ye wasan je car na tenem obi ono de bible ba be se Ghana ede car ba de waje car na tenem wo ko Philippines ade Ghana fo no ko yes me am CSF chairman oh yes me na ye ma officer na wo ko Philippines asan ko ji edro e wo broni ho ede bre ye Ghana fo se ye no na ga se Ghana fo no magimi ana Ghana fo ka zo magimi ukwa ji CSF udi CSF wona jefesa san kwaji eduro ndinka no ko se broni ne de babo ne ba be kunya ya ade na broni no broni ede eduro ma Philippines oji eduro no ede eduro no eba Ghana ana eduro no de enso de emeku ana ya me de mpesa me ka cho ntimi nua ma abumfu me wi a me free kofi se wuntimi nya apology a me kwa me busan say aden me say Starboy na my ne bone the only way for me to reach Starboy ne sofu esuama what they say sofu ba ku bia na no aduane wa so ndem no they say star sibia me secret another trick e say sofu ni business no me they say me dey separating the church members no the same tactics and I want to the teachings ne be fema na what they are ready member me say me dirty job ni nyina because me organ nti sofu bia ntimi nya me hwe me dirty job wana wa prosper enti me start say me pa che wona usuro ata be see CSF group bia ne ho minimum mo am CSF no me fun we group bia ne ho minimum ma me ye ba ko nkirew CSF group bia na minimum ma me common sense e dia na mo ye CSF group bia ne ho minimum hwe we nye CSF common sense me ka ho e ye den nyamini make a home common sense family mo hwe make a home omo creative group bia mi ko me na omunim se me ye boss me na me direct wo me na me ye dirty job no ma wo ba obaba media se bia woni mi o beef ba na me ye dirty job no ma no pata ebusia fo me dimbesia uko okumaze me ye senkashia kwesi ade na kwesi wade wankushia no usro pata mesha da ya pecha bi se kosia kosia ade na kosia wade wangu ohie usro kosia wu amasa usro eye business na wo ye ma wonu ana wonti ase what did bia ye Africans no sometimes ye tiri more than too much what eye unu ho ya de ye nu ye ho what you say wo ya de onu ne ho ese unu ho na opa chew why one day na mo na o ka na yi watu atwene wo ka bia wo de CSF wona kwakoto no okay bia we CSF wona jeje fesa e dia ko Philippines ba kwakoto me send o mistake me screenshot message ni nyina de egu ya me screenshot ni nyina wunie what u mistake me screenshot ni nyina me ka cho sem block me bi o block me ka cho sem block me bi o yes masa munya rough e dia na mo bi ka dwene bone sa de adai eno me se bra sankofa radio atiase me yese o yanya ayi
we are friends say man kra do so obey program na ya pass off one chew because obetimi ne asof one link nti which is going to be a good program tibra na fa ho brase na ye nyina nka ye ne asof one nkasa na omomfa ye mfom so jera so de ye why you busy why you busy business kaka wo ye nti why you busy jabu se afo medim besia why edum besia me ko ba bi nti medim besia but musu yesef mo chairman what dem wo ye business Ghana ni bi oti America da me busa na park na so we CSF na me stress I was ade me no wanti de ntia me stress na so we CSF me ma me busa na terms bi wanti we CSF na broni the bible broni the bible baba be say Ghana any Africa na me se broni nso wo betu broni nso kuro mu na ate wa America no wa America wote no enya brofo na America ho mo na dominate America enya brofo enti buroni kuromu buroni no de baba ba be say won wuti ni kuromu America aden ne unsu untwa take it na wonko Ghana back because buroni na hwa ha so buroni che obeku o enti ko ma mu leader ne ma mu hu se wode mu ye business business kaka na kwa ne what you say o ka kire me se me start nyiska anya sa o de ne ho da ho a ya se wonko na wa start nyiska ayese wonko na wa strategies kasa nse mema anyiska ne bia ebema wo case no ababa beye ebema wo ho ada ho ena me se me de me ni sa tam no mo ankasa me nso me strategies ka me kire helps mo ankasa me mfa nye business na me mfa nyiska ena me ka se o ehun hia because me ana me pesa me trend keke ma trend ya wi ntini kwa se me hia sika bia ne ade bia ena wo so de obesa de Ghana fo no what trend ba obesa de Ghana fo na didi ela Ghanaians wo benya radio station bi o mo so sa ne ma no so e pese e interview say me kwa na bebre na frɛ me ba na me ni time ntia what you say nti dwene hu ye say Bible no nya do not ever waste your time on the Bible emfa ho ho say woni Bible say Bible no nya obi de car ho obi a wo ye kai de car ne ho ne ho say wo na ye car na woni car ne mu ne nyina na chese car no eye emfa so Bible no nya na me de ho me ho say minim Bible ma na chese men say nipa na me se Bible no nye na me de Bible ho me ho na chese se be ma adwen no kresi ejina me tim na emom na ko no na ni da ho eye business no ye me na me ka chiro why enti me de mu besia I love you all